Lotshani uthini zilungisela sinto masinyane. Ngifuna ukuchaza ngokubhudanga or ukuphupha umuntu ongasekho owangcwatshwako bese wena umbhudanga kumngcwabo wakhe. Kusho ukuthini lokho? Ubhudanga umuntu owabhubhako umbhudange nimngcwaba nisemngcwabeni wakhe. Kusho ukuthi umuntu loyo ngesikhathi abhubha ngaso kungasi isikhathi sakhe sokubhubha kuhle. Ngakho ngalase umbhudanga nimngcwaba ngamanye amagama umuntu loyo khona abhubhako kuneqiniso khona bamamukelako abezimu bekhabo. Umuntu nakabhubhako uya esibayeni sekhabo la kunamathonga khona, kunedlozi kunethonga into zazifana. Ithonga babantu bekhenu ebabhubhako ebakwazi ukufika kuwe usebuthongweni njengamathongo bakhulume nawo bakubonisa izinto. Idlozi sidalwa esiza kuwe sizokudlozomela ngamagama sizokuphila kuwe ngoba kunomsebenzi ebafuna ukuthi uwuphethe namkhana bawujiyako ebafuna wena uwenze uqedelele. La uzozithola wena bathi unedlozi ukuthi unesidalwa esifuna ukuphethwa na umsebenzi, unesidalwa esifuna ukuthi usenzele umsebenzi. Omunye nomunye umuntu ophilako nedlozi kodwa amadlozi akafani. Kunalako sathwaselwe enzele umsebenzi, kunamanye amadlozi nje ukuthi akugade. Ngesinanasi mkhulu Clareni.